Barataa dirribii damusoo ni beeytanii? Barataa dirribii damusoo jechuudha. Warra amantii teenya irratti shira halkanii guyyaa tatu jiru har'aan tana gawwaan isaanii jala baase. Obboon keeysan har'aan tana amantaa islaamaa irratti jibban amantaa islaamaatiif qabu dirree bee ifaan ifan labsate jechaarra. Dhuguma namni haasawaa kana dhageeffatanii jirtan waan irraa hubattan namni islaamaa jecha لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والنصارى جا ربين أكان دين ما نوكا بنجري يهودا نصارى هوني دين كينيا الأركان فرن خاتيا سي أبليونجي يلمان بورنا برين توتي يتي وامي كوجلا كتو إرچيتي سيوان فيتي وجاسو يتو أران تنخونو إسان لا لغا أكجا جران مكان عرباتي في مكان Arabni biyya fudhachuu jira jechuu jiran. Eenyu araba beeytanii? Duraanuu warri irreechan dhufne arabaa jaaniimi akkana jechaa turan. Warri irreechan dhufne arabaa biyya isaanitti haa galanii irreecha arabni maal irreechaa godhaa jechaa turan jechuu turan. Har'aan tana waan niyyaa qaban san gawwaan isaanii ol baaseef. Hajji haadha kan malee isaan nu biraa maal godhanii jechuu jiran. Hajji haadha kan malee nu biraa maal godhanii. Araba jechuun hafeete amma isaan biratti waa takka Oromummaa irraa waa takka hin qabnu. Maqaan Arabaatii fi maqaan Saifuddin, Muhammad, Ahmad, Ibrahim, Yunus, Yusuf maqoota kanaaf eegadhu amma Araba gisee jaa maquma nuti kabaafannu kana Abdul Ghafuur, Abdul Rahim, Abdul Shakuur, Abdul Jabbaar kana jechuudha. Har'aan tana diinummaa duraan nuu qaban san ifaan ifan labsatan. Darrasaan dirribii damusoodha. Arraan tana ifaan ifatti waan baasan waan duraan katabanii jiran summii duraan diiraa qaban san arraan tana ol baasanii jiran jechuudha. Hummaan nu godhisa obboleeyyan Islaamaa. Diinummaan jara kanaa yoomaa nu galtu laata? Yoom nu galu ta'es? Miskiina wallaahi. Adda bahuu qabnaas booda waan takka waliin nu hafne barra. Wanni takka wanni waliin nu hafe numa hin jirtu. Wanni nu hafe walitti akka hin jirtu jecha. Namni Musliima taatan. Yoo arraan tana dubbiin tun isin hin galin ganaallee isinii galuu hin ta'isu. Warri halkanii guyyaa asii irreechaa fi jinni jaangaadhaan mataa gurra nu duuchitan arraan tana yoo isin hin galin ganaallee isinii galuu hin ta'isu. Gaafuma isinii galtu namee teenya. Mee jechi kun silaa jecha maal kan hiikaan isaa maali? Mee akkamitti beeytan? Akkamitti isinii galame? Godaanni isin seenaatu osoo duwwita kana keessa nu guutee jiru arrata biraa dhufanii haasawan. Obboleeyyan keenya jarri diinummaa akkanaa nuu qabanii naafeete halkanii guyyaa isaan jaalachiisuuf waamee qalaaqachuu jirra. Amantii ta'e jabeeffadhu abbaa gaddi sin fadhanii araba siin jechuu jiran kunoo Oromummaa sirraa mulqan sabboonummaa sirraa mulqan hin jirtu isaan biratti ati waa takka hin qabdu qooda tokko hin qabdu. Qabsoo akka feetetti halkanii guyyaa laffaa oole waan takka isaan biratti isaanii jettee qabsoo isin dhiiftu jechuudha. Kanaaf dhaamsi isaa kunarra waa hedduu irraa barre dhaamsa jaarsa kanaa waa hedduu irraa barre garuu baga dubbate namni hambifachuutu hamaadha baga waan qabdu himattee jennaan isaanis. Kana as boodas ganaa waa hedduu baasuu ta'an walumaa dheeyna tatteenye akkasii nagayaan nu tura obboleeyyan keenya. Ganaallee heddummachuu qaba maqaan Muhammad. Maqaan isaan jibban maqaa Muhammad beekadhu. Alayhi salaatu wassalaam nabiyyi keenya. Nuti muslimni yoo shan dhaltan ilmaan kaan Muhammad baasaa akka tokko. Muhammad awwal, Muhammad saanii, Muhammad raabii baasaa akkasitti. Maqaan Muhammad dachii haa guutu. Miidiyaa fi sooshaal miidiyaa fi lafarraas magaalaa baadiyyaa wal ga'uu qaba maqaan Muhammad. Haa bakka duraa seenan dhabanii. Maqaa kanaatu garaa isaan gubaame. Maqaa kana daran baafachuu qabna nuti. Maakroonuma garatee biyya Faransaa san jechuudha. Kanuma ta'e obboon irra diinummaa garaa qabu san nuu baafate. Humaa takka duraanuu nuti gaa yaafannee rafne masalawwaa gateena takkasii arrallee yoo dhufte abeena fuulluma waleena kokkofallee tabaa diinirraa jajjabaa simmataa qaqqabaa akkasii nagaan nu tura.